Како изгледаше вашата улица каде што растевте, бидејќи во многу од вашите книги се проткајуваат и судбини и ликови на живот, и особено во Остров на Пеликани. Дали можеби некое конкретно место од вашето детство и од растењето станал лик во книгата? Likovi u mojim pričama, ja se trudim kada ih pravim da oni nikada ne budu nekakve konkretne osobe koje sam ja izabrao iz života i prepisao u roman. Obično su oni nekakvi, ajde da tako kažemo, meta karakteri. Znači, ljudi koji su zbir različitih ljudi koje ja srećem i kao sudija i kao građanin i kao neko ko posmatra svet, i koji se meni čini da u stvari govore u ime puno ljudi koji ili nemaju priliku da govore ili jednostavno nisu zainteresovani. I onda oni postaju ti, tako da kažem, meta karakteri koji oslikavaju veliki broj različitih ljudi, sličnih sudbina. Mahom, ne uvek su oni ljudi koje ja srećem u sudnici, ali i koje srećem u svakodnevnom životu i učine mi se zanimljivim. Obično mi se zanimljivim učine ljudi koje mi smatramo gubitnicima. Meni su oni mnogo zanimljiviji nego ovi koji smatramo dobitnicima i uspešnima, jer mislim da gubitnici imaju mnogo više toga da kažu. I puno puta mi se učini da ti koji su gubitnici su platili cenu nečijeg uspeha i onda ja u njima pronalazim i jedne i druge. Дали тогаш се сеќавате која е првата неправда што сте ја просведочиле, ама не како судија, туку како дете, како некој можеби што бил меѓу тие дали губитници, дали некој што се осеќал и самиот како отфрлен. Значи не во судница, туку нешто надвор од животот. Кога прв пат осетивте неправда? Verujem da tu nisam uopšte različit u odnosu na mnoge druge. Prve nepravde čovek doživi i svedoči im već kao dete, već kao jako mali. I takve su bile i nepravde u mom slučaju. Ja sam i tada, kad sam bio klinac, samo što tada nisam umeo verovatno da to artikulišem, da izrazim, svedočio i nasilju. Kad odrastate kao dečak na Balkanu, vi odrastate uz nasilje od prvog dana. Tada se o tome nije toliko govorilo, kao što se govori danas, srećom. Gledao sam nepravde nad ljudima koji su slabiji, koji su bili marginalizovani. Samo što i tada, kad sam ja odrastao, isto se o tome nije toliko govorilo koliko se govori danas. A kasnije sam kroz život to samo osvešćivao. Postajao sam svesniji šta sam ja zapravo video Што се kao случувало dete. тогаш? Tako je. I naravno onda sam vremenom, odrastajući uz sve to, postajao sve svesniji i svesniji i na kraju se to završilo gledajući sve to u sudnici. Zato verujem da i sudija ne može biti dobar ako sam nije puno toga iskusio u svakodnevnom životu i nije uspeo da razluči šta je tu šta od tih stvari. Tako je, na kraju je došlo pisanje gde sam onda pokušao da sva ta nekakva životna iskustva iz običnog, da kažem, života, iz života sudnice spojim i da pokušam da predstavim neko svoje viđenje sveta i kao što smo i večeras čuli da pokušam da njime izazovem i druge da razmišljaju o tim stvarima. Тогаш како се чувствувате знаејќи дека како судија најпрво не секогаш се зависи од вас, од самиот случај, нели од адвокатот, од обвинителството, какво тужилаштво. Како тогаш се чувствувате и ден денес и после толку години работа, кога знаете дека многу често системот е на страна на мокините, а не на оние најранливи што се токму и дел од вашите книги? To je možda i najveći izazov sudijskog posla, da pokušate da onoliko koliko možete, ali maksimalno koliko možete, nepravdu sistema
koja je mnogo češće nego pravda sistema, korigujete. To je najizazovnije, jer za sudiju je relativno, ne kažem da je jako lako, ali relativno jednostavno da primenjuje zakon, ako hoće da primenjuje zakon. Ono što je najteže, to je da pokušate, kao što ste i sami rekli, da te neke nepravde sistema, koliko možete, ublažite, a nekad ispravite. Tu ste jedino, po mom dubokom uverenju, stvarno sudija kad to uspete. To naravno nosi opasnosti da previše odete u tu stranu, da previše počnete da korigujete zakon, što je takođe loše i opasno, ali taj neki blagi korektiv je nešto što je najizazovnije i što neke sudije imaju, neke nemaju, neke razumeju, neke ne razumeju. Puno puta sam osjećao kao sudija da je zakon nepravedan, ali sam morao da ga primenim kao sudija. Povremeno sam imao mogućnost da tu vrstu korekcije napravim i nadam se jedino da nikada nisam baš bio drastično nepravičan. To je moja nada kao sudija. Da li se ponekogаш имате впечаток дека сте некоја последна брана пред неправдата, затоа што пак сте судија во апелација? Тоа барем по хиерархиите во Балканот и во Европа е секаде исто. Пред неправдата и како човек живее со тоа? Apsolutno, sud jeste ili bi trebalo da bude poslednja brana. Suprotno onome kako se prečesto u državama na Balkanu i ne samo na Balkanu doživljava da je sud nekakva oruđe države, da je ono nekako oruđe vlasti, politike. Sud bi suprotno trebao da bude naš poslednji zaštitnik često od vlasti i politike. Zato što je i posebna vlast. Tako je, i posebna je vlast, ali neko ko nikako ne bi smeo da bude na liniji vlasti. Mnogo češće bi sud zapravo trebao da bude taj koji nas štiti od vlasti i politike. To je, nažalost, saznanje koje ovde će izgleda još jako dugo dolaziti, ali to zaista jeste tako. I kao što sam rekao, to jeste breme, pogotovo zato što na ovim prostorima to je još uvek jako daleko od toga da bude shvaćeno i naši političari i naše vlasti jako teško to prihvataju, odnosno uopšte ne prihvataju. Oni žele da sud zadrže pod svojom šapom, pod svojom rukom i da sud bude isključivo njihovo oruđe u kažnjavanju onih koji njima smetaju, ne shvatajući da je sud upravo tu da odbrani pojedinca od nasrtljive vlasti. I bojim se da će proći još dugo vremena da se to ovde shvati. Да, самиот кажавте приеска на промоцијата дека Рудник е еден мрачен роман, бил уште помрачен пред да е во оваа верзија. Дали е тоа некаква метафора за правосудството во Србија па и во регионов, затоа што ние за жал ги имаме истите бремиња и истите проблеми, колку и да мислиме дека сме различни? To nije samo metafora na pravosuđe. Na prvom mestu, roman Rudnik je nastao kao jedno razmišljanje o tome šta niče iz zemlje, iz tla, u koje se predugo potiskuje i skriva. I na jednom metaforičnom nivou i na jednom stvarnom nivou. Mi smo i dalje, po mom uverenju, ne znači naravno da sam ja u pravu, društva koje imaju vrlo različite javne i tajne slike, ono šta je za javnost i ono šta je, i mi puno toga pohranjujemo ispod površine, trpamo ispod tepiha, puno toga sklanjamo stvarajući jednu lažnu, fenomenalnu sliku i mene je mnogo više onda zanimalo šta je to što nastaje ispod tla u koje se previše skriva, u koje se previše gura pod. I tako je nastala ideja o Rudniku. Šta ako u Rudniku ne nalazimo rudu, nego nalazimo skrivene tajne? Ako zađemo tamo negde dole i pronađemo ono što su generacije skrivale, pokopavale, o čemu nisu govorile. Tako je nastala ideja. Što su nasledile ili što su i sami stvorili. I onda mi je ta priča o rudnicima u nama samima, šta nađemo kada zađemo iza svoje površine u kojoj takođe trpamo mnogo toga i guramo ispod površine,
a šta nađemo i na kolektivnom nivou kada mnogo toga generacijski skrivamo, guramo i zatrpavamo. Tako je nastala priča o rudniku. A da li si imate најдено во ситуација како главниот или еден од главните ликови во островот на Пеликаните, каде што сте донеле некаква одлука како судија, што била спротивна на тоа што народот очекувал или на популарното верување, дури некогаш и контроверзна, но вие длабоко во себе сте знаеле дека тоа е како човек пред се, морално и етички правилна одлука да се донесе, гледајќи ги другите околности, а не само човекот како хартија и како случај. Puno puta sam, ja sam sad već 25-6 godina sudija, puno puta sam bio u situaciji da sam znao unapred da odluka koju ću doneti se neće svideti javnosti. Ali sam se trudio da uvek to šta će reći javnost za odluku meni bude sekundarno, da ne bude nešto što utiče na mene, jer sam bio i ostao uverenja da je posao sudije upravo to, da često donese nepopularnu odluku, uveren da je ona ispravna u tom trenutku. Vi, kao sudija, ako znate taj posao, vi gotovo uvek znate šta je prava odluka i gotovo uvek jednako znate šta bi se svidelo javnosti. Doneti u tom raskoraku odluku je ono gde vaš posao stvarno postaje težak. I kažem, ja sam se trudio da tu nikad nemam dilemu i ostrvo Pelikana je jedna od situacija koja je nastala na jednoj odluci za koju ja i dan danas sam siguran da je ispravna, a za koju jedan deo javnosti smatra da je, i to ne mali deo javnosti smatra da nije ispravna, ali ja s tim potpuno živim u miru, sve dokle sam uveren kao sudija da je to u redu. I ne donosim odluku dok nisam siguran da ću s tom odlukom moći da živim i sutra i preko sutra i kad prođe vreme i kad možda i taj deo javnosti shvati da možda nije bio u pravu. Знаете дека имате доста влијание и со вашите јавни настапи, имате доста гостувања пред се во вашата земја, во Србија, но и како автор, си имате ли некогаш запрашано, бидејќи е многу тешко да се замолчи, си имате ли некогаш прашано дека може би е подобро некогаш да сте замолчале, да сте учутали на било коју неправду или на нешто? Imam, verovatno sada, kada bih vraćao vreme unazad, možda bi manje nastupa imao, ali nikad, zaista, do sada makar nisam osetio da mi je žao što sam o nekoj nepravdi progovorio. Ja jednostavno nemam tu vrstu kajanja, iako su puno puta me koštale, da tako kažem, i izjave i sve to, i pogotovo od političara sam imao strašno puno napada, ali nemam kajanje zbog toga, definitivno. Kajanje bi moglo, što se mene tiče, da usledi samo da sam znao za nešto, a nisam o tome progovorio na vreme, ili da sam progovorio kada je bilo kasno. Kao što danas imamo i imaćemo još više ljude koji sad počinju da govore kao da su se probudili, kao da sve to nisu videli godinama, ali i to je okej. Ne kajem se kad god sam govorio o nepravdi, kad god sam govorio o onome što sam video, bio sam i ostao uveren da je to imalo svoj cilj, da probudi neke ljude. Srećniji bi bio da sam ih probudio ranije. Dešava se eto da mnogi se bude danas, ali i to je bolje nego da se uopšte nisu probudili. Повторно ќе ве прашам за островот на Пеликаните, бидејќи мене ми е омилена од вашите книги. Дали вие имате ваш остров каде што ви треба некогаш да се тргнете и да се одморите од тој цел притисок од јавниот живот? Da. Ja imam nekakvu svoju vikendicu, kuću na Kosmaju i ja bežim tamo kad god mogu i budem sam sa sobom i sa baš najužim krugom ljudi koje volim. To je moj neki mir, to je neki moj beg. Ja kad god mogu iz Beograda pobegnem i nestanem tamo. Што би им кажале на младите
пак ово инспирирано од приказната нели на Габриел од Островот на пеликаните, што би им кажале на младите кои живеат во такви мала, во такви средини, кај нас на Балканот ги има многу, тоа не е еден лик, тоа не е дури нели тој лик од одредена националност. Како да се борат против неправдата, затоа што не само неправдата, околностите во кои живеат, затоа што некако иднината за нив изгледа како фиксија. Се чини дека на некои луѓе од старт со самото раѓање не им е дадена шанс. Velikom broju ljudi na ovom prostoru i na ovim prostorima, i ne samo ovde, ali kad govorimo o ovim prostorima nije data šansa. Prvi korak koji se ne tiče njih, tiče se nas koji imamo tu sreću ili taj teret da smo rođeni u drugačijim okolnostima, da toga budemo svesni. Često uopšte nismo svesni toga koliki broj ljudi koji živi oko nas zapravo živi u našoj senci i ne vidimo ih i ne primećujemo ih ili još gore neki ih i osporavaju, dodatno im ne daju šansu i tako dalje. Prvi, dakle, korak je da postanemo svesni koliki broj ljudi u našem okruženju živi u užasnim uslovima i koje mi ne primećujemo, ne dajemo im i mi sami šansu. Što se njih tiče, to je situacija mnogo teža. Opet i među njima koji nemaju šansu ili imaju mnogo manje šanse, postoje razlike i možda bi prvi korak bio da oni od njih koji imaju nešto bolje šanse o tome progovore, budu aktivniji. Kada je reč o romskoj populaciji koja je populacija koja s nama na ovim prostorima živi stotinama godina, a zapravo je potpuno marginalizovana i nepriznata. I najviše je jako... Apsolutno. Ja uporno o tome govorim da je odnos većinski prema toj populaciji jako loš i ne menja se nekako. Koliki su projekti rađeni, kolike su organizacije dobijale novac samo da se kao pozabave tim pitanjima, ništa zapravo nismo uradili. I to je veliki beleg na našoj duši. Ja sam u tome potpuno siguran. To što mi guramo u stranu te probleme, ništa ne čini da se ti problemi promene. Ono što mi je drago je što je recimo knjiga Ostrvo pelikana, možda i paradoksalno, pokrenula tolike teme u društvu i dan danas znam da me često zovu i da kažu da su i neke radionice i razgovori i sve na temu Ostrva pelikana. Tako da me to čini radosnim da je makar malo pokrenula stvari o tome. Ali to su ogromni problemi. I ne samo ta tema kojom se bavi Ostrvo pelikana, nego uopšte položaj te populacije koju mi nismo uspeli za koliko godina da na bilo koji način ozbiljnije uključimo u društvo. Meni se čini da je to veliki beleg na svima nama. Да, и бидејќи нели зборувавме не само за ромите, туку општо и за сите млади, бидејќи во Островот на пеликани тоа се млади деца, практично деца. Дали верувате дека децата во Србија, младите во Србија, па и на Балканот имаат шанса како генерација за подобро утре, ама под свое сонце, не под tuđem suncem? Uvek postoji šansa za to. Evo kažem, i ovo što se sad dešava u Srbiji je za mene i ne samo za mene veliki signal i znak da nešto, da šansa za novo sa ovom generacijom postoji. Prvi uslov za to je da nastave i da se što kasnije iskvare. Da što kasnije prihvate. Oni ako misle da nešto suštinski promene, moraju zaista napraviti radikalni rez sa mnogim stvarima u ovim društvima, počev od kulture, sistema političkog, paradigme, moraju potpuno postaviti stvari na nove noge i meni se čini da oni to mogu da urade ako budu dovoljno pametni, jer su, kažem, i ovih pola godine pokazali da oni kao jedna potpuno nova generacija imaju potpuno novu šansu i potpuno nove misli. Ako to uspeju da iskoriste, uspeće. Ako ih taj mulj koji je vladao povuče prebrzo,
neće uspeti i onda će biti još jedna protrećena generacija. Пред да ви го пустам последното прашање, нешто што мене лично секогаш ме интересирало кога сум ги читала вашите книги, тоа е зошто новинарите имаат многу високо место и многу посебен дел во вашите книги секогаш. Verovatno zato što i sam puno sarađujem sa njima i što sam se uverio da oni takođe imaju u ovakvim društvima veliku priliku koju ne koriste ili koju vrlo retko iskoriste, a to je da budu svedoci jednog vremena u kojem dobijaju sticajem prilika i uloge koje im nisu namenjene. U nedostatku institucija, u zarobljenim pravosuđima, novinari, istraživački novinari su često oni koji obavljaju poslove i drugih profesija. Oni su ti, recimo, koji čuvaju bukvalno dokaze kada institucije, sudstvo, tužilaštvo, policija ne rade i onda su oni meni kao takvi interesantni kako se i oni modifikuju i kako se i oni u tim svojim ulogama okreću, bilo prema vlasti, bilo prema zaista svom poslu, a inače mislim da je to jedno vrlo zanimljivo zanimanje. Да. Дали, за крај, дали може човекот кој секојдневно гледа крајности, односно и кривица од една страна, нели, секогаш едната страна ќе биде невина, а другата ќе биде виновна, и бол, ама и болкано и радост во таа судница, зависи од случајот. Дали ви е некогаш тешко, како и да звучи прашањето, дали кога се гледаат во еден ден такви крајности толку години поред, борејќи се со ветерници толку години, можете да кажете дека спиете мирно затоа што имате мирна совест? Da, to je, kako vam kažem, tu ako bi čovjek rekao da spavam mirno, to zvuči nadmeno i zvuči tako pretenciozno. Ja se trudim da odluke donosim ne samo da bih spavao mirno, nego radi nekakvog, da kažem, i višeg cilja s kojim ovde postupam, da odluku ne donesem dok nisam u nju uveren potpuno. Odnosno da je ne donesem pre nego što sam uveren da zbog nje neću imati nemiran san. Ajde da tako postavim stvari. Što ne znači da sam uveren da nikad nisam pogrešio. Trudio sam se i trudim se i dalje da ne pogrešim drastično, najveća kletva sudijska je da osudi nevinog čoveka. Trudio sam se da se to nikad ne dogodi, da dovoljno razmišljam o odluci da se to ne dogodi. Da li sam oslobodio krive? Sigurno jesam, ali i sistem je takav da vam on to nameće u određenom delu. Ali bi se osvrnuo još samo na to što ste rekli. Ja ne verujem u krajnosti. Ja pogotovo nakon sudijskog posla o krivcima i nevinima, to više odavno ne verujem. Potpuno sam uveren da u svakom, ali bukvalno u svakom čoveku se nadmeću stalno krivac i dobročinitelj. I sekој može da bude na двете страни. I može da bude, a i jeste. U toku dana mi menjamo te uloge. Da. Između nekoga ko čini dobro i nekoga ko makar misli ili čini loše. To je borba koja se stalno odvija u čoveku, čak i kad toga nije svestan. I svako je sposoban i za jedno i za drugo, i svako je činio jedno i drugo, samo je pitanje šta će prevladati u čoveku i koliko će uspeti da zauzda u sebi to loše i loše misli. I kakvi su okolностите, verovatno. I naravno i okolnosti, tako da ja apsolutno ne verujem u te dobre crno-bele slike. I zločinci koji su bili u moje sudnici su imali svoje dobre strane i umeli su da budu i emotivni i dobri. Jednako kao što su i oni koje smatramo nekakvim veličinama umeli da budu jako tako zloće i niski kada su povremeno bili u situaciji da su nekakvi njihovi interesi dolazili u pitanje. Tako da toga kod ljudi nema. Ljudi su i uvijek će biti i crni i beli i to će se Може би menjati. затоа пишувате, бидејќи во судница, веројатно. Zato i moji likovi nikad nisu crno-beli, zato što ne verujem u crno-bele likove. Ви благодарам многу. Hvala vama.